Selai mayat ane ketitipang di instalasi forensik RSUP Sanglah, Kamis 23 September, ke kremasi di Krematorium Taman Mumbul, Nusa Dua. Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum RSUP Sanglah Denpasar, Niluh Dharma Kertinatih nyelasang, makejang jenasahi anik kremasine anggo upacara pengabenan cara keyakinan agama Hindu. Maka selai jenazah entu ada ane enu utuh, cuma sing misi identitas. Ada masih ane enu orok ajak batis dogenan. Makejang statusne sing ada keluargane alias terlantar. Jenazah ene sing je asalne uli pasien RSUP Sanglah Dogen. Ada masih ane titipan uli kepolisian, titipan dinas sosial, ajak panti jompo ane ada di Bali. Ada masih ane titipange uli tahun 2019. Biaya perawatan uli mareda di pasien nganti mekremasi lione 2,6 miliar rupiah. Tim Bali Express ngelaporang.